Uvaženi sugrađani, nalazimo se ispred gradske kuće u Jagodini. Naime, 19.3.2020. godine u ovoj ustanovi gradsko veće je donelo jednu sramotnu odluku o smanjenju plata u javnom sektoru u iznosu od 40%. Ono što je bitno napomenuti jeste da u ovako kritičnim trenucima ovo je nedopustivo, a ono što je takođe bitno jeste da moramo biti apsolutno tačni kada iznosimo neke informacije. Ne možemo biti paušalni i iznositi neke suvoparne informacije koje pre svega nisu tačne. Naime, plate u javnom sektoru smanjene su za 40%, iste plate će sledeće godine, 2021. godine, u ovom vremenskom periodu biti vraćene ljudima, tako da će ti ljudi primiti 140% plate, a pre svega ono što je najbitnije jeste da napomenemo da je došlo do jedne katastrofalne zablude od strane pojedinih političkih lidera koji misle da su politički lideri. Naime, to su politikanti koji na jeftinim političkim poenima hoće da grade svoju političku karijeru. Nemoguće je u Republici Srbiji smanjiti platu zaposlenom iznad onog minimuma koji je zakon dozvolio. Znači, to u zavisnosti od meseca ide od 31.000 dinara do 32.000-3.000 dinara. Nemoguće je smanjiti, dakle, platu ispod tog zakonskog minimuma. Ako dozvolimo da ljudi ovakvi kakvi jesu iznose ovakve paušalne stvari, iznose ovako gnusne laži, možemo da zamislimo kako bi izgledao jedan grad u kome bi ljudi, poput ovih ljudi koji su izneli ove laži, izgleda. Mi to moramo da sprečimo i moramo da im poručimo da se okanu tih suvoparnih stvari, da se okanu tih poslova koji nisu čestiti i da uzmu nešto pametno da rade. Neka skuvaju ručak, neka odnesu svojim komšijama, neka kupe 10 litra mleka, pa neka 10 tih nekih porodica imaju barem litar mleka. Nemoj da se bave politikom ako već ne znaju da se bave politikom. Mi apelujemo na gradske vlasti da ponište ovu sramnu odluku koju su doneli. Nije vreme da se danas ljudima smanjuju plate. Niti je vreme da se danas o ovome priča. Izazvali su reakciju, mi kao društveno odgovorna organizacija moramo da reagujemo na sve ovo što se u Jagodini desilo, ali isto tako poručujemo i gradonačelniku Jagodine, gospodinu Ratku Stevanoviću, da se možda odrekne jednog od svojih 2 primanja koje ima, pa da ili ti penziju ili ti platu gradonačelnika Jagodine da za rad naše javne kuhinje možda ili nekih drugih organizacija koje u Jagodini rade. Ono što moramo da napomenemo i što je najbitnije jeste da mi trpimo već duži vremenski period političke prozivke od strane nekih političkih lidera koji misle da su politički lideri, nisu oni ni prošli pored političkih lidera, kamoli da su isti. Mi njima poručujemo da za razliku od njih u našim novčanicima ne zveckaju članske karte Jedinstvene Srbije, naši roditelji nisu članovi Jedinstvene Srbije, niko od nas nije član Jedinstvene Srbije i niko od nas nije bio član Jedinstvene Srbije. Tako da malo je degutantno biti u nekoj priči, a onda tu priču prozivati, napadati i mahati nekim papirima. Jagodini nisu potrebno mahanje papirima, Jagodini su potrebna dela. Ta dela se u Jagodini ogledaju samo i isključivo u organizaciji Bund prava Jagodina koji u ovim teškim trenucima radi najbolje moguće. Batalite te paušalne priče o 300 eura svakoj porodici, a niste skuvali 2 jajeta da date komšiji. Batalite te priče o liderima opozicije. Molim lepo, pa to je toliko smešno da ni dete u ovom gradu ne može da poveruje u to. Znači, nije dovoljno da se obuče bela košulja, obuče sa koji da mislite da ćete da budete lider neke opozicije. Polako, prvo skupite potpise, izađite, premerite se na izborima, pa onda napadajte druge ljude kako su predstavnici ove ili one vlasti. To nije na mestu, pogotovo nije na mestu u ovim teškim trenucima. Znači, Jagodini su potrebna dela, Jagodini i Jagodincima nisu potrebne suvoparne reči i obećanja. Ono što je naš predlog za rešavanje ove situacije jeste sledeća stvar. Naime, pozivamo sve odgovorne ljude i mi nećemo nikoga da molimo, niti je Dragan Patrijarh da ga mi molimo, a neki drugi politički lideri to rade konstantno. Molim te Dragane, molim te Dragane, molim te Dragane. Od molbe nema ništa. Znači, Dragan nije Patrijarh da ga mi molimo, mi apelujemo na sve gradske predstavnike i na rukovodeće organe u gradskoj upravi da ovu sramnu odluku povuku i da to bude jedna, greška koja se desila, da tako kažemo pod znacima navoda, a da svim
porodicama koje to zaslužuju i kojima je jednostavno to nužno, damo jednu simboličnu novčanu podršku od 6.000 dinara mesečno. Znači, to bi bila jedna jednokratna pomoć u iznosu od 6.000 dinara mesečno. Grad to svakako može da izdvoji i to je ono što je realno da grad izdvoji. Nerealno je da grad za svakog ugroženog čoveka izdvoji 300 eura, to ne može da izdvoji jedan Beograd, a kamoli Jagodina. Tako da mislim da Jagodina može da se odvoji jedne ekskurzije do Paralije, obzirom da ove godine svakako neće ni moći da se ide tamo, ili ti jedne ekskurzije do Beča i da jednokratno u ovim teškim trenucima našim sugrađanima pomognemo sa 6.000 dinara na mesečnom nivou. Još jednom srdačan pozdrav, mi odavde nećemo da odemo u toplinu svoga doma, već idemo da delimo tople obroke iz naše javne kuhinje, da pomažemo Jagodincima i da pokazujemo na delu kako se to radi. Nećemo ni mahati papirima, niti voziti kolica po ulici, od ta posla, braćo moja, nema ništa. Jagodina i pogotovo Pomoravci cele samo dela, suvoparne reči, ti ljudi koji misle da mogu da se bave politikom i suvoparnim rečima u Jagodini, to mogu da rade možda u krugu dvojke, u Jagodini teško. Još jednom srdačan pozdrav do pobede nad ovom pošasti koja se zove korona, a mi se više javno nećemo obraćati dok se ne završi sve ovo. Kad se sve ovo završi, onda ćemo što šta imati da kažemo i za gradsku vlast, ali i što šta za ove, nazovi, političke lidere koji misle da su političari samo zato što obuku sako, košulju i stave kravatu. Još jednom pozdrav, do nekog novog uključenja i videa.